diese Menschen hier sind noch irgendwie natürlicher. Sie sind irgendwie näher noch am Leben, improvisieren viel mehr und haben auch durch ihre Religion und durch ihre Tradition noch einen ganz anderen Glauben, noch einen viel stärkeren Glauben. Kada ste netko kao što sam ja, glava velike obitelji i vođa mnogih ljudi i želite ljudima pomoći, mislim da je ovo najbolja stvar koju imate. I uopće ništa ne košta. Ima mnogo ljudi kojima to može pomoći. Mnogo ljudi koji imaju mnogo ozbiljnih problema. Njima na ovaj način može biti pomognuto. Moje ime je Samson Adjeti, voditelj sam zajednice Accra u Gani. Pokazat ću vam nešto od ovoga kraja i od izvještaja o uspjehu u Gani. Prve zajednice u Africi nastale su sredinom 90-ih godina. Najprije u Južnoj Africi i Namibiji, a kasnije i u drugim zemljama, na primjer u Kongu, Togu, Burundiju, Angoli, Ugandi, Tanzaniji, u Tunisu, Maroku i u Sudanu. Prijatelja Brune Greninga ima i na Mauriciusu te Madagaskaru. Samson Adjeti je na putu k prijateljima iz zajednice Accra. U Gani, kao i u drugim afričkim zemljama, dogodila su se zadnjih godina mnoga nevjerojatna iscijeljenja. Hello. Oh yeah. Hello, Mr. Samson. You're welcome. Yeah, how are you? Fine. How's your wife? The system you need so that we can use it. Alfred Kwasi Agbetsiafa oslobođen je bolesti srca i iz zahvalnosti već nekoliko godina pomaže u krugu prijatelja. Njegova žena Lili je 35 godina imala astmu i također je iscijeljena. U Ganu je na zasjedanje doputovao i jedan liječnik iz Toga. Oui, j'ai connu l'enseignement de Bruno Grün à travers la quête de la guérison. Učenje Bruna Greninga upoznao sam tražeći iscijeljenje za svoju ženu. 8 godina je bila bolesna. Imala je teške napadaje migrene, praćene općom slabošću, umorom i nedostatkom zraka. Jedva je disala. Ukratko, uopće joj nije bilo dobro. Jedva da je mogla spavati. Praktički je provodila besane noći. Nije više mogla voditi kućanstvo. Morao sam zaposliti kućnu pomoćnicu da skrbi o moje djeci. Tada mi je jedan prijatelj pričao o učenju Bruna Greninga i o zasjedanju u Gani od 3. do 5. veljače 2006. Nisam imao izbora, jer me njeno liječenje koštalo mnogo novca. Budući da je ovo bilo duhovno iscijeljenje, riskirao sam. Otputovao sam u Ganu, prisustvovao zasjedanju i 7. veljače vratio se natrag u Lome. Et le 7, j'étais revenu à Lomé. Et progressivement, elle revenait à elle-même. I malo po malo dolazila je k sebi. Glavobolja je nestala. Disanje je postalo dobro. San se vratio. Dobro spava. Radost se vratila u obitelj. Unutar 3 mjeseca nestao je sav taj bol i neraspoloženje i moja žena je iscijeljena. Zahvaljujem Bogu. Ma femme est guérie. Je rends grâce à Dieu. Maintenant, elle dort. Sada ona spava, sama obavlja kućne poslove. Ne trebamo više nikoga da skrbi o naše 3 djece. Potpuno je iscijeljena. Shelley Reginche iz Kameruna također je došla na zasjedanje u Ganu. Od svoga djetinjstva je patila od malarije. Desetljećima je opetovano imala napade malarije s temperaturom i teškim glavoboljama. I was in and out of hospital with malaria. Zbog malarije sam uvijek iznova bila u bolnici. Isprobala sam sve nove lijekove protiv malarije, ali izgledalo je da mi ništa ne pomaže. Radila sam u bolnici s mnogim liječnicima,
Išla sam od jednog liječnika do drugog u nadi da će netko pomoći. Svi su me sažaljevali i činili su što su mogli, ali meni nije bilo bolje. Gospođa Che je moja dugogodišnja znanica. 11 godina živjela sam u Kamerunu i u to vrijeme ona je bila jedna od mojih kolegica u bolnici. Ona je dijetetičar, a ja sam radila kao liječnica u općoj bolnici u Bamendi. Ona je zapravo imala jako dobru medicinsku skrb. Jednom mjesečno odlazila je i u glavni grad Jaunde jednom priznatom profesoru koji je posebno liječio od malarije. Pričala mi je da je isprobala sve moguće načine liječenja kao i tradicionalni način. Promijenila je ishranu, isprobala je sve što je bilo u njezinoj moći i što je bilo dano u školskoj medicini. A ipak nije izašla iz tog začaranog kruga. Svakih 4 do 6 tjedana novi napadaj malarije. Alle 4 Wochen, alle 6 Wochen Malaria, Schübe. Dr. Marlene Gagnonga knew my problem very well. Gospođa dr. Gagnonga je jako dobro poznavala moj problem. Dala mi je knjižicu Uvod u učenje Brune Gröninga i rekla kako vjeruje da će mi ta knjižica pomoći. This booklet is going to help me. Before she went back to Germany, she brought me some tips. Prije nego se vratila u Njemačku, donijela mi je nekoliko kazeta za uvod u učenje Brune Gröninga. Puštala sam ih svaki dan, svako jutro, svake noći i nastojala se pritom einstellen. I malo pomalo osjećala sam se bolje. And gradually I was feeling better. Ein Jahr später bin ich wieder nach Kamerun gegangen. Nakon godinu dana ponovo sam došla u Kamerun. Čim sam prvi put otišla iz sela moga muža u glavni grad pokrajine, a to je grad od otprilike 100.000 stanovnika, hodala sam po Commercial Avenue, to je glavna trgovačka ulica, i prva osoba koju sam srela bila je gospođa Che. Moram reći da me se to dojmilo. Nisam znala kako je i rekla sam, gospođo Che, što radite, kako ste? I tada mi je rekla da je zapravo zdrava. Dan hat sie mir gesagt, dass sie eigentlich gesund ist. Zaista, od 2004. zaboravila sam na malariju. Nisam nijednom na to pomislila i ustanovila sam da mi je stvarno dobro. Das war also dann im April. To je bilo u travnju 2004. I od tada se više nikada nije osjećala bolesna. Jedno vrijeme se bojala napraviti test jer je mislila, ako sada opet budem imala malariju u krvi, tada više neću vjerovati. Onda je 2006. ipak smogla hrabrosti i napravila pretragu krvi. I ponovno nakon 2 mjeseca. Oba puta nije bilo uzročnika malarije. I tako je ostalo do danas. Želio bih da se ljudi otvore i prihvate učenje Brune Gröninga, kako bi dobili pomoć svi ljudi koji pomoć trebaju. Zašto ne pomoći svima u Kamerunu i u cijeloj Africi? Moja želja u vezi s učenjem Brune Gröninga je da sve više i više ljudi primi i prihvati ovo učenje, kako bi ljudska bijeda mogla prestati. Tako da ljudi žive i osjećaju se kao ljudi, jednako tako kao i ostali ljudi na svijetu. Like human beings, equal to human beings everywhere in the world.